Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Noća si moja suza, moja sreća, moja tuga. Ljudi, vraćam se ja iz Sarajeva, šetam se Novim Sadom, kad ja vidim... Ko je umro? Neko umro, ceo grad u crnom. Ceo grad crni neki plakat. Ja mislim se ovo sigurno neko bitan umro. Lele! Kuku, majko, Božija. Kaže, razmislite da spustite cenu. Mi kažemo ne dolazi u obzir. To je ta cena karte. Kaže on, onako, posle on isto priča, kaže, Gospode Bože, ko su ove? Kaže, šta je ovo? Prvi put posle toga, kada smo kročile opet na stage, adrenalin koji se tada desio, taj osjećaj je bio fenomenalan. Ja sam stala, meni su same suze krenule, jer shvatila sam, zbog tog osjećaja se bavim ovim stvarima. I tako ja neću zaboraviti, na primjer bio je jedan nastup u Bosni gde je u toku nastupa nama ispred mene monitor je prestao da radi. Ovo zvučnikov. Znači ovaj zvučnik gde mi čujemo on je prestao da radi i od 2 monitora jedan je prestao da radi. Ljubi druga.